मैम हंदक लाइबा हफ्ता सिगी को हादी पेंडुलम डाउजिंग हाइपेटिंग येंग से को हादी पेंडुलम डाउजिंग से अखोइगी को हादी कैनो मसम खन से को हादी माइंड दक लाउ लाक्ट्रगा सो वीडियो से पोस्ट तौर थमो दो कैनो म खल्लो को आइना खलियो पोसे करम नुमित करम था करम मतमदा ओइनी और ओइरोय चांसेस लेब्रा लेतबरा हाइबगी अमाइन तौरगा दु येंग से को अदु कैनो म खनबीरसे ngatam को अदुगा वीकली पेंडुलम से हाइपेदी येंग से को मैम पेंडुलम डाउजिंग की से कनोमा खनबीरसे को हाइदी आइना खलीबा पोत से याबा चांसेस लेब्रा नत्रगा लेतबरा हाइबगी दुंबै मोंग को नो हाइना लाक्तोरब कनोम तवे ngasi से को हाइदी नो से पाक लाकंदम ने को नो हाइना लाएगो हजिकिना नो अदुबु हेतारे को खरा लापना हाइदी जून दिसंबर गुंबा कईगुंबा तादोरिबा हाइदी आइना ngasi खलीबा पोत सिगी मतंगदा ओइना ओइरगदी को आंसर इज नो हाइना लाए को सिसिना कोइगी वीकली गी ओइना लेरे को कार्ड मेसेज वाइपे दिंगसे को हाइदी वीकली गी ओइना कार्ड मेसेज कई लके हाइबतो दु मसी मिनरसे अदो ngasi weekly gi se matam moina ha pe yeng se ko matam yeng ba ha ba gi atradi ai ke no ma khalla ga soidana leiram gani ko ha ri suma koina ke no gumba yeng ba se card seng ba do oiro moiro aina khalli ba aina ning yo to ha ri karamba matam da karamba tha da natraga kyam wat kani yani or yaroi ha ba na chingba amai tor yeng minar se ko trying to look to ko trying to shi dagi isha gi rashi ma pa do gi mai tor ga ha ri faina files khai dok po khot pa do confusion yam chat po ko pa cha nuai ten ha pa sya ko ha de group 1 group 2 khai dok po khot pa dum ma am do aduna ha di ai gi kaino du gi mapa gi matung ina ko mai tor ga yeng ase ko trying thoi ko aham bas le ko me rashi shi de le re pressure le re methon karkat I dum sign trying to look over the Mukama Papa, the Panzera, get them have a time predictions or in a tower ko weekly sida. Idea in a Kaliba, in a Ningy Potse, Karamba Matamda, Yani or Yaro Habagi answers that the young as a qua. Ahamba Mesha she and Aina Hazigazik, Aina seat, Hadi Kaliba Potse, Karamba Matam the Buyaga the Geko. In 22 days and like tha manung da kai da oi be ko aina ngasi ningjari po che ko aduna just comment e biramo haide ai phange ko haidi sigi keno sai tare ko haidi positive message ama lai se ai tare ko form to bibo ko biba ai 22 days tai aina khali po che phangyen mai taro e be ko just positive thoughts ama positive affirmations ama kai ama I thopa ni shana ko keno le re silai ko akhoi gi Brishara ko Brishara sigina up to next February like up to haji February ko up to next February ha na mathangi chahi gumoin tagre ko sisena ko Mithun Rashi gi oina silai in 26 days in like ko silai je hadi nimikun taruk ni phawai manung da ko ta nai taro ko aduga amana tha ani gi matung da hadi Karkar Rashi gi oina hadi 60 days in like ko silai se ko next ki Singa Rashi ko akhoi Singa Rashi gi oina haragadi 11 months na ha ko handak chahi loram dai gumba kai gumba aina khaliba suma ma am se ko Kenya Rashi gi oina ka Kenya Rashi gi oina 17 days ki manung da ko ta dai tor like ko Tula Rashi ko Tula gi oina within 10 months Tatara Paw Manunda ko Brichirashi Giana Silage Katang delay over Kotpad minor oina or ko Hadi Agi Tabok Secret delay or back at Tapaya ko Brichirashi is a Brichik I know I can Kali ko and Kali Pote I said Tap Toramale Ying Nature Kali never said I Yunako Aduga Matangi oina Matma Sidala I say Kogi ko Danurashi Gana Tam Manunda Kai that my like in 1 month hand like aduga amana karkat ko hadi karkat na next July phawai manungda da maito la e kumbra shi go na je 27 days phawai manungda maito la gami kun tare thama manungda harasne ko aduga last ki akhoi minara shi gen silai se handak ki tha natraga mathang ki tha gumba kai gumba da maina ko aduga mating gumba mingon de shu lo kholo haina da maito la ko sida leire khoi gi kaino gi oina ko hadi weekly card message sida time predictions oina tawre ko ngasi se ko adu silere khoi gi que no sé card key message ma'am. Thank you.